inkanyambe emakhanda inkanyambe emashule yakokalanga ekhathwe ngezimangele ekhathwe ngezinto izasonge emsila wegazi ngeli silisa impube inyanga engalilanga khona limshivo bephasiyabazi esinelwa zinkanya zesulu isinelwe inkwenkwezi esandhulela khona liselisimele nesicela nkobe hoyibamba hoyiphakazi isijingo sofipa inhloko yehlukana nesixante kuqobokeni isinamphithe sigqabhesenyele emanyandane hloko sasanyanta foka amashobani ndaba siyanibingelela sinamukela lapha kwa Thokazi Media House sithemba ukuthi ngabe liphilile indawo zonke lapha elikhona enhla nangezansi Mthokazi kaNdaba siyanibingelela siyanamukela sibonga abakwa Thokazi Media House ngokusinikeza le platform yokuthi sikwazi ukuxhumana sikwazi ukukhuluma nabethwakazi siyazi abantu bebekhala ngobuningi ukuthi sinembono yokuthi isizwe sethu singasithuthukisa kanjani sinembono yokuthi isizwe sethu singasikhulula kanjani kodwa asazi ukuthi lembono siyise kuphi ngoba ingekho iplatform esibambanisayo sonke njengesizwe kungakhathalekile ukuthi ungabe uphakathi esizweni sikaMthwakazi noma ungabe ungumthwakazi ozithola esephila phandle kwesizwe sikaMthwakazi ngoba siyazi ukuthi iningi lethu selithe chithsaka umhlaba wonke kodwa ke le platform esinikeza ngabe Mthwakazi Media House iyasivumela ukuthi sikwazi ukuxhumana kungakhathalekile ukuthi umuntu kuphi njalo kuzoba kuhle bantu bakithi ukuthi sisebenzise leli thuba ukuletha imbono yethu kanye ke nokuphefumula ngalokho okusihluphayo siphefumule futhi ngalokho esibona ngathi masingenza lokho nalokho kungasithatha kusibeke kulelo zinga esifuna ukuba kilo kungasithatha kusifake enkululekweni ekudala sikhalela abantu bakithi sekuyisikhathi sokuthi ke sikhulume umuntu angafeli phakathi kwesinye isikhathi sokufe nembono ebingasiza isizwe sonke asivumeni ukuthi lembono ikhutshwe ifawe dandalazi sidebate ngayo sibonisane ngayo kanti ke futhi le platform izosiza bantu bakithi ekuthini sifundisane ngokuthi kanti vele singobani sibuyaphi sikuphi okwamanje and where are we going and how can we facilitate the journey that is going to take us to our freedom. We know abanye bethu dala skhala ngokuthi impilo esiphilayo njengesizwe ayikho mnandi akuyona impilo futhi esifisa ukuthi ingane zethu esizalayo lesizishiye kuyo lempilo leyo kodwa ukuthi sitshintshe kudinga mina nawe ukuthi sixoxe kudinga mina nawe ukuthi ke sikhulume ke sivuleni isifuba ke sivule imbono yethu izwakale abaningi bethu sikhule ngaphansi kwengcindezi eyokuthi bingasivumeli ukuthi noma una umbono ukhuphe uthi noma unalo ikhono lakho kumbe italent lakho nalo uliveze libonakale abaningi bethu asiliphiwa ngalelo thuba kodwa ke namhlanje siyabonga abemthwakazi Media House ukuthi sebesinikile iplatform esingayisebenzisa so that we air our views, not only that but also to showcase what we have as a nation. Amaciko maningi siyazi ukuthi ubuciko nje esizweni sikaMthwakazi uchithiwe ayikho into esingathe asinayo woMthwakazi kodwa kudinga ukuthi sibe nama platforms afana nalawa ukuze siveze amakhono ethu njengesizwe bantu bakithi le platform asiyisebenziseni xumanani neMthwakazi imininingwane evela ku sithathende imininingwane thintane la beMthwakazi Media House sifake imbono yethu njalo futhi ukuthi nawe utsho ofisa ukubona kusenzakala kule platform mangabe ule program oyibanga ukuthi ngibona ngathi masingafaka iprogram efana nale ingasiza iveze leyo program iza nayo phambili sikwazi ukuthi si include kuma programs
ayemthwakazi Media House so that we can air ama-views abantu, si-showcase lokhu abantu abafuna ukukushowcase, kube khona nama-debates azosiza isizwe ukuthi siye phambili. Mthwakazi kaNdaba, siyabonga, sithi nilale kahle. Inkanyampe emakhanda khanda, inkanyampe emashule, yakokalanga, ekhathwa ngezimangele, ekhathwa ngezinto, nizasonge emsila wegazi, iwunkheli silisa impube, inyanga engalilanga, wena limshivo bephasiyobazi, esinelwa zinkanye zesulu, isinelwe inkwenkwezi, esandhulela, khwanilisela isilimela nesicela nkobe, hoyibamba, hoyiphakazi isishingo sofipha, inhloko yehlukana nesixante kuqobokeni, isinamphithe sigqabhesenyele emanyandane, hloko sasanyanta, foka amashobani.